taw ɗo mon faala yaltintini ko élection ji européen ji waɗuɗi ɗin dernièrement ɗo 2024 c'est jetti élection européen ji ɗin de 2004 à 2020 yafela ɗo mi yaltina ɗomiji ɗin tigaram mo ngali ɗo raconte di n'importe quoi fi hollugol on commune de fois CND ko ɓe waɗi ɗo kon ɓe waɗi tum kamɓe ko ɓe faala kon ɓe waɗi tum kon ko ɓe tañɗini hara jama on ala ardinde hakkille muɗum anan ɗum muɗum ko résultat ji ɗo sur le plan européen. Europe s'est jetti de 2004 à 2024 taux de participation ko 50,74%. ko ɗo ɓuri towude ko ɗum non towinoma ina rowande rewtande ya waɗi ko rowande ya ɗo waɗi en fof iɗen andi ka européen ɓe ɓen hulɓinamo inna so yaali votuno ko extrême droit ko woni arde ka laamu yimɓe ɓen ɓe hulɓina fiyo fo yaw ƴetta carte électeur muɗum ya vote malgré tout ça to on feƴƴali 50,74%. andi ka min senode yimmen ko 86%. mi yettoto enen kon waɗi ko kon 86% donc ka législative maɓɓe kanma kanka ka référendum maɓɓe ka présidentiel ɗo mi yetto on noon mi yaltino huncana on ɗo goɗɗi ɗi tawata hari on famani wollugol on koko ɓe woni wadde ɗo ko fof pourquoi je suis pas dessus no fuɗɗiranen ɗo yewtere men par ce que ɗiɗo fof onon ɗiyono yaltitande ɗiɗo fof hari ɓe humpitino ɗum si mi yaltino on tuma mi yewtino ɗin on gogo tawa découragement woɓɓe heɓayno en deuxièmement source on toujours andoto kaari no woodi wonɓe ma humpitude mais on faami si en arti ko wonɗo mi wari tono yewtude on e mardire nden mi wolanno min goɗɗum no arde goɗɗo noon addanano message ina wiya a wolno fi kanji ɗi yiite huɓɓi takko kam c'est une coïncidence purement et simplement d'accord mais tanke ko mi faala ko waɗali taw considérant kala ko waɗi c'est pas non c'est une coïncidence ɗum ɗo ko code tuminen e jomuɗo e yewtere nden arte noon e koko tawata ɗo senode kamɓe ɓe ñinde heeɓi taux de participation de 86%. koko inete démocratie ko leyɗe porto iru ari tawi nini portoɓe ɓe andi ko ɓe yata ɓe voto ya kamɓe si ɓe voti ɓe andi ko ɓe voti ko ɗum tigi yaltoyta kono tawi afrique ka tawata to yimɓe ɓe ɓe yawti woni ɓe voto ya kono ko limoɓe woni yaade waɗa vote on tigi tigi lajini par exemple heɓata 86%. élection européenne ji ɗin ɗi fof ɗi wona autour de 50,74%. ɗum ɗo ko landal ngal tawata jamanu mande landitade hoore muɗum so yeyino leyɗon on e yiyay ɗo ko tout europe wi ko source ji ɗin fof miɗe jomuɗi ɓe ini en France le taux de participation aux élections européennes de 2024 atteint 51,41% selon le ministère de l'Intérieur, un record depuis 30 ans e nder duuɓi capanɗe tati élection ji ɗin ka ɓuri towoyde ɗon sende Europe élection européenne ji ɗin miɗo andi noon no woodi local no woodi européenne ji ɗin local on ko si tawi ara ko on pays ɗon tigi woni wadde européenne ji ɗin ko tuma tawi pays ji ɗin fof union européenne ko pays yimɓe ɓe wolta fi muɗum kono union européenne ko pays ko leydi par ce que si a heɓi visa Schengen par exemple on visa ɗum no permettete natugo ɗin pays ji ɗon fof noy sen ƴettiɗo joni États-Unis en opposi ɗum ɗon e état union européenne ji ɗin yo o union européenne ɗo si élection noon no wadde kon ko tawata ɓen on fof ɓe hawtitiɓe yaltiɓe voti ko 51%. innaɓe noon démocratie no ka maɓɓe ko 51 virgule quelque chose pour cent ɓeɗo e voto e non noon tawɗo ɓen en imposant ko wiyete démocratie kono noon no wawi ɗen heɓude 86%. ɗum ɗo déjà ko première réflexion mo yiyaton anno ɓe yehi ɓe waɗi ko ɓe watta kon kono ɓe wawani andude ndun kam no wujjay kañum ko yo heefu waɗede ɗo à 17h taux de participation makko ko jelonu si innama 51%. Ndare non à 17h haɗi ko jelonu wonno taux de participation à 17h c'était 45,26%, même pas 50% jini ɗum ɗo ko 2024 ɗo wonɗe yewde fimo c'est à dire duuɓi ɗiɗi ɓaawo ɗo na de ko wiyete ɗo ko 2010 wonɗe yewde fimo ko duuɓi ɗiɗi ɓaawo ɗo kamɓe tigi inna ɓen addi superviseur ɓe kamɓe tigi ɓe wawno yide ɗum ɗo ɓe anda si CNRD wi'i wondema élection waɗama lagini à 86%, kamɓe tigi taw ɓen innama hulɓinama ka médiaji muɗum yalti kamɓe hari à 17h élection ji maɓɓe ɗin ko 45,26%, même pas 50% adi on tum
aduma on donc France do wonde yewde fi mon participation mon ko o donné do ko ministère de l'intérieur français woni ko wadi odo even don toujours continue hiden iwde joni non France ya hen non joni sur le monde etiren continent par continent etten donné ji din Amérique du Nord fuddore non inna ben c'est la plus vieille démocratie ati be ben innede ko kambe woni ko s'il faut inventer be ko innete kon affaire démocratie Amérique mi holla on do taux de participation mabbe on gibi inna Amérique ko Amérique taux de participation mabbe on gibi andite non no mi wiri en non ko beedo ati fuddade ko innete kon démocratie ko ati wadde ka mabbe la plus vieille c'est sûr que den andi enen ka sengo dina islam ko islam ati wadde ko innete kon démocratie parce que nelado ka be fatino be ino no sube hakkudeji modon ko hombo woni ko ardoto c'était un acte démocratique cortewol no wodi aynetengo suratu shura c'est-à-dire disoɓe landoɓe mais kono ko démocratie tawnoɗo ko démocratie voix indirecte on tuma ko on tawɗon hino ardi gori ɗin ko on ɗo wonano landede yo yewtu inde gori makko ɗin ko ɗum e mari koni e wadde ɗo kamɓe ɗon andi vote on ko yon élise yimɓe tawoɓe ko ɓenɗon no ɓe ɗuuɗiri représentant ɓe ko ɓen ɗo woni e joƴƴinde laamu lanɗon ko ɗum kañum kadi waɗano Amérique non États-Unis taux de participation mabbe on ka étude di wi don le taux de participation aux élections présidentielles américaines a atteint 65,3%. Normal. Ko bedo inna la plus vieille démocratie, na de la plus grande démocratie. Plus grande démocratie ko Inde, yimbe be wolay don souvent innay la plus grande démocratie be na ko États-Unis. Non, en termes de population ko Inde woni on la plus grande démocratie, mais la plus vieille pour do nebude on ko États-Unis parce que ko kambe woni ko inventi dum do ko kambe wadi inni bon menen ko men démocrate be kambe haybe mari on parti wiete do démocrate no wodi be nginete be républicain mais anyway bedo ko 65,3% pour no do towude on dum do ko 2024 do be hebi no fewndo ka élection ji ka kanko Trump o arayno do kon dum no wadi dum fayin ko réseaux sociaux ji din golli yimbe be manipula innu golbe so yika monno satti ko parce que hido lammini on tawdo ngo yeyi o memmino yigere Ukraine o naadinde nawnare do économie on ko dum do yimbe be mobilise be yeyi be wadi vote mo tawata on ko 65,3%. Malgré ça na 2024 wonno somme mo be buri hebude on somme mo be burno hebude on ko 2020 fewndo de nawnare covid waduno fi on tuma yobe wadu non élection ji ko on 2020 be wawno hebde andi États-Unis ko duubi nay kala be wadata élection 2020 fi yobe ittumo kanko on tuma kanyum be ittu on tuma Trump be adda Biden sabu nawnare nde yimbe be ngontuma yaltu no mobiliser o mobilisation mo be hebuno ko 66,6% be hebuno étude on non inni wo ces chiffres comptent parmi les plus élevés enregistrés au cours du siècle dernier wo o 66,6 et 65,3 heɓaɗo e nder ɗi duuɓi nayi ɓawo ɗo heɓaɗi ɗin ɗo duuɓi joyi sakkitiɗi ɗin ɗo ko o ɗo wo ɓuri towude e nder duuɓi temedere sakkitiɗe ɗin ɗo sinanen ka wonno ɗe yewtude Europe ko wiwɗen ko duuɓi 30 sakkitiɗin ɗo démocratie ɓurɗo e nawyude on ko wi en e nder duuɓi temedere to mo ɓe ɓuri heɓude ɓurɗo e towude on Amérique e wiwgol no yiɗi ko innete politique et démocratie ko 66,6% ɓe ɓuri yawde ko towi ko CNRD wi ay non kamɓe ɓe heɓi 86%, c'est-à-dire ɓe heɓi 20% de plus e nder temedere on kamɓe ɓe heɓi nogay fawɗo e hoore ka États-Unis innaɓen ko kamɓe ɓuri nawyude e nder démocratie on fof si arama e suudu ko innete jonniten teddungal ɓurɗo nawyude on e hakkundeji meɗen ka ɓe innay ko mawɓe ɓen joni ara jonniti mawɓen teddungal ngal CNRD nun kañum ari tawi mawɓe ɓen tawɓe ɓen ko États-Unis kamɓe ko 66 e nder temedere on ko 60 e kunto e jeego woni ka ɓuri towude kamɓe inna ɓen ko paykoy koye ɓe ari kamɓe ɓe heɓi 67 ɗum ɗo kadi ko jama on hani famugol wondema fenande CNRD nden kañum kadi ɗo tun taw si darama taway ɓe heefali ka ñawon ɓe ari ɓe ŋappiti ɗum ɗo ko États-Unis ɗum ɗo nanen en andi e yewti fi Europe en ari joni États-Unis iwen non joni États-Unis yahen non hande kadi Asie nanen ko Europe en ari États-Unis jonno yaltinen données statistiques ɗin ko wi Asie vote on Asie ko honno wona e votirede si yama sengo Asie on to de participation aux élections Asie ya fait do mi yaltina la bonne
parce que la bonne image, ok, odo image di joni, odo oui, c'est ça, kodo. Non, kodo, ok, voilà. Non, odo. En fait, c'est pas la bonne image. La bonne image, c'est celle-là, voilà, ok. Voilà. Et oui, Europe et États-Unis. Europe parce que oui, la Guinée est ancienne colonie française, et j'étais France en donc, et oui donc et oui États-Unis parce que oui États-Unis ko be do buri na yode terlen ka démocratie et yi ko be yaltini kon ya en non joni Asie réponse ko oui ba yalandi ke ya le taux de participation aux élections en Asie varie considérablement selon le contexte politique. Selon les contextes politiques, allant de chiffres quasi complets dans les régimes à parti unique à des records de faiblesse dans certains territoires sous tension. Kono nun do fi be sen hammi sengo Asie no metti sifade Asie aye nokkugo ton ka tawata yimbe be ari be yalti moƴƴa non e nokkugo ka tawata fayda be yaltali few fi hon don non o yey non famon ka live do si tay États-Unis be holi démocratie on Europe be holi démocratie on Asie be holaki puisque non be holaki ko dictature wontiri sengo Asie on ton réponse on do ko inni wo aye nokkeligo ka yimbe be ari noti tigi ka tawata haray ko sifano Europe woni noter do non mais nokkeligo ko tawata yimbe be yaltali don non holli en do c'est ce qui est très intéressant o immédiaji mabbe din yaltali fe woli fi élection wonno do wadde on Birmanie si internet non coupama do kabenata la Guinée est devenue la Corée du Nord de l'Afrique ou bien la Guinée est devenue la Birmanie de l'Afrique et nana dum don souvent ino inne dictature on si wadi beina la Guinée woni hande kadi leydi dictature mais ce qui don andi Birmanie no wadde élection min hari par exemple mi andari hari le 28 même jour ka tawata do di élection ji mabbe o sélection mabbe no wadde do har Birmanie kanyum kan no wadde élection réponse on non fi argol fencita konko be woli do be inni ayay nokkugo ka to wi an nokkugo ka to wa fo be jetti do exemple ji didi mise didi be inni misa ara non wo di Birmanie décembre o feɗɗiro ɗo phase 1 on décembre 2025 ɗo hari gente militaire on sifano CNRD woni ɗo ni harno wadde élection comme par hasard gente ji ɗiɗi harno wadde élection kono malgré ko ɓeyɗe innete ko ɓe dictateur ɓe malgré ko innete ɓeɗo hiɓe arde doola yimɓe maɓɓe ɓen ɓe feƴƴali 52,13%. ɗum ɗo kono mi faala yaltintinan nden ɗo que même les plus grandes dictatures ont fait mieux que le CNRD. CNRD feƴƴiti États-Unis few waɗi mieux que les États-Unis en termes de participation ɓe waɗi mieux que Europe inna ɓen ko kamɓe wonɗen jembude ɓe waɗi mieux que dictature ji ɗin c'est-à-dire dictature ji ɗi waɗi mieux que maɓɓe kande ɓe waɗi pire que dictature ji ɗin ɓe waɗi mieux que innaji ɗin nation ji moƴƴi ɗin mais nda son fami comme parti on ɗo ƴetteteɓen misal moƴƴal ngal e muɗum inneteɓen ko ɓen ɗon ɓuri ñeñude ka sengo démocratie seede kamɓe on guyka maɓɓe kan ka feƴƴito ɓe waɗi ɓuri maɓɓe kamɓe ɗum ɗo no waysi innama julde nden ko darɗe nayi ko ɗum ɗo woni ko wi'a kon ko darɗe nayi waɗete an ara inna ɓay tun hiɗa yiɗi diina kan hiɗa ƴettude darde wotere fawande ɗon okkande ɗo Allah ƴettande ɗo ɓeydita fana ko darɗe nayi an hiɗa wadde darɗe joyi ɓay hiɗa yiɗi Allah ko ɗum woni ko CNRD waɗi ɗo goɗɗo go non ara inna ko ɓuri bonde kon ko tuma goɗɗo yari beere ñalorma suumaye ɗum ɗo wiye ɗum ɗo no hulɓini ma goɗɗo ara inna ko sirkugol ngol ɓuri hulɓinade CNRD non ka mise wonade wiyede ɗen non ka bonɗe CNRD ara waɗa ɓuri ko seytane waɗi kon kañum waɗa hay ko seytane waɗali si innama goɗɗo yari beere ñalorma suumaye CNRD kañum ara waɗa yara beere nden waɗa jeeno ngon itta wonkikin ƴetta wi'a hoori ƴetta kose on hirsa juɗa ɗum ɗo wiya kon ɗo woni wontoɓe ko ɗum ɗo woni le pire c'est-à-dire gente Birmanie on taux de participation maɓɓe on ko 52,13%. ɓe holli noon ɓe inni Hong Kong ka tawata kamɓe ɓe haajaka fi ko wiyete fi affaire élection on par ce que kamɓe ko honkidiroɓe jokki kamɓe ko jawle ɓe woni e ɗaɓɓude ɓeɗo kamɓe ko ɓe noti ko 31,9%. si nane harɓe yewtude 45%, 50%, 66%, ɓeɗo kamɓe toji maɓɓe ɗin ko 31,9%, même pas 50%.
mi waɗa ɗo non pose mi addina en Mali Bamako législative jiɗi ɓe waɗi ton ɗin fi référendum maɓɓe on taux de participation on fi kala innama ɓen ɗon kadi ko tawata hakkilno e muɗum kin hakkil ko on ɗum malien ɓe ɓen si gereyno e leydi ndin ɓe wata yaade ɓe waɗa taux de participation feƴƴowo 45%. ayɓe maɓɓe ɓen ari inni ko taux d'abstention wondema malien ɓe ɓen jaɓali yaade tawotoya ɗum ɗo ɓay noon CNRD yi ɗum ɗon kañum tawi no woodi ka médiaji ɗin ara wonɗi sincére ɗin ara innoya ɓen tawɓe ɓen participali holli ɓe tawdaka fi ɗon uddugol ngal dambugal on few ɓe ari ɓe tawi koye ɓe wi'u ko 86% heɓa ɗum ɗo ko agi wonno ɗen yewde fimon pendant que live on o heeɓi 1 heure 1 minute jentite moƴƴa ko moni on yewde ɗo ko ɗo woni alta live 2026 pour o juutude on si Allah jaɓi je vous promets 2026 live ji meɗen ɗin ɗi juutata miɗo tori Allah yo Allah hokkan kadi feere ɗum ɗo kono ko mami laɓɓinana en o parti ɗo si feƴƴen ɗum ɗo wiwɗen ko Asie Birmanie ka inneteɗon koɓe gente koɓe dictateur ɓe wadde koɓe faala ɓe feƴƴali 52,13%. Ça veut dire que le CNRD a fait pire que la Birmanie, meilleur que les États-Unis, meilleur que l'Europe, meilleur que tout le monde kamɓe ɓe waɗi ɗum non en terme de iwen non Asie yahen Australie e o yahi ɗo noon koji très intéressant par rapport e exemple australien o Australie hay min tigi mi andano koye nder commune wadde recherche ji ɗin kon mi wawi hawrude et au résultat donc que j'ai trouvé très très intéressant. Tenez-vous bien, ndare moƴƴa la magie si goɗɗo landike la bonne question si a landike landal moƴƴangal a heɓay jaababuye moƴƴo ko ɗum no woni landal ngal wonɗen landade hoore meɗen fewno ɗo ko kowko idna ɗo 86% hakkilno e mum ndare ɗo Australie kamɓe ce qui est intéressant avec eux. Le taux de participation aux élections présidentielles, en Australie, le vote est obligatoire pour tous les citoyens adultes. Aux dernières élections fédérales du 3 mai 2025, le taux de participation s'est élevé à 90,7%. Watane yila moƴƴa e o hikma ɗo wonɗo e yaltitude e koko tawata e nder koko mun e paytade ɗo kami faami goɗɗo ara ɗo joni na 86% no towi est ce que ko ɗo to ɓurɗo wonɗo towde on ko ɗum ɗo woni arande ɓurde yimɓe ɓen ka ɓuri notade kon ka yimɓe ɓen ɓuri yaltude kon ko ɗo ɓuri oe Australie en sakkitorali ɓe ɗon fini tum par ce que e wi continent ji ɗin ko ɗi jeego ko Afrique Amérique Europe Australie Asie woɓɓe inni 6e continent on ko Antarctique on woɓɓe inni ɗum ɗon kono sen ƴettiɗi joyi ɗo les 5 continent ji joyi ɗin Australie kañum tun ko pays ko continent en waɗi Europe en waɗi Amérique non ko Canada et Amérique même si plus tard woɓɓe no andi qu'il y a même 3 Amériques ko Amérique du Sud Amérique centrale et Amérique du Nord woɓɓe no yehe ɓuri ɗum non mais ce qui importe wiyen tun Amérique on en ƴetti joni États-Unis comme référence on fi ko innete kon Amérique on ɗo joni iwen ɗo e yehi Europe on en ƴetti élection européenne ji ɗin iwen ɗo e yehi Asie en jonni ɗo ko Asie yewti kon joni na ko heddori en ko Afrique et Australie ko kamɓe mari ɓuri marde taux de participation o kamɓe ka élection fédérale kono no waɗi fédéral Australie kañum na président jogui ko premier ministre on premier ministre ɗon hino waywa si innama hande kadi noon président jom ɗon non fédération ji ɗon par ce que ko élection fédérale et élection provinciale ɗin province ji ɗon si innama par exemple bon elanade ɗin détail ji ɗon par ce que c'est pas là le plus important fame tun kamɓe kadi ko équivalent élection présidentielle maɓɓe on non ton par ce que ko province ji ko ɗiɗo hawtidiri woni on pays Australie ɓeɗo taux de participation maɓɓe on ko 90,7% ino feƴƴitiri to mo lagine waɗi on mais fi on non Australie hari mi andali kamɓe élection ji ɗin ko obligatoire ko ma yaha vota en andi ɗo noon CNRD ko ɗum ɗo fayda woni kaɓe gollitiri woɓɓe goo ɓe ari ɓe inni so yaali votu ɗon on heɓata kaydi c'est pas dans la loi na saria waɗaɗo ko fenade ɓe woni e wowlude Australie noon kamɓe ko sari a waɗa si a yehi a windike ka liste électorale ko a yehi a retiri carte électeur maɗa on si a votoyali ɗa mari alamani mo waɗeteɗa hari mi andano ɗum ɓe inni noon
wondema taux de retrait carte je ɗe yimɓe ɓen ko yehi rettuma yawgol yaltino hetto e carte électeur on par ce que sa yehi a ƴetti carte électeur maɗa on waɗɗike ma gibi ɗon hande kadi yawgol vota ɓe yawɓe ƴettoye ɗin carte ji ɗon ko 98,2% presque 100% yimɓe ɓe yahanno carte je maɓɓe ne ɓe retiri ɗe ɓe gandi noon sengo afrique on en aɗo e joni so yewtoyɗen noon e yewtay ka sénégalais on parce que il faut être objectif sinnama ɗo joni 86% mo lagini heeɓi on goɗɗo aɗo ɗo joni ka commentaire ji nano sénégal a fait mieux naɗo wonɗe mayin tun logique on doy wota on hawju australie ɓe heeɓi 90,7% tawoji ɗum no ɓuri lagine mais fi on ɗum kamɓe sa yahani sa windike ka liste électoral a yahani carte électeur maɗa on sa votoyali a jonnali ko on ɗum waɗuno hanno yaha votoya ɓe waɗante alamani ko ɗum woni ɓe ittinte ɓay noon pullo ko añi ko ittinede kamɓe kadi australien ɓe yiɗa ittinede fiwata ɓe yoɓuɗin mbuuɗi ɗon ɓe yahay ɓe votoya ko ɗum waɗi si 90,7% yawno votoy kamɓe e nder temedere on capanɗe jeenayo e ko fayi yawno votoy kamɓe australie si lagine e nder temedere on ko capanɗe jeetato e jeego wi a yehi votoyi kamɓe ko capanɗe jeenayo donc no feƴƴiti to lagine on mais fi on ɗum wiwɗen ɗum ko par ce que kamɓe sa yahali votoyɗa alamani waɗete hoore maɗa ɓe inni noon on 90,7 feƴƴitiri gokkudni ko ɓe wayritino votoyde kon en 2022 ɗum ɗo ko waɗuno kon 2025 ɗo 3 mai mo ɓe wayriti wadde élection on andinen noon kamɓe duuɓi ɗo yeyete votoygol kamɓe si yehi tun ha tawi ɓe hoolaki lamɓe ɓe déclenché ko wiyete kon élection anticipé manda on si wiyama ko duuɓi nayyi ɗin duuɓi nayyi hewtata haɗi timma ɓe wawi yaade élection anticipé kamɓe ko ɗum ɗo ko ɓe waɗiri ɗum ko fiyo yawɓe ɓen ka golle fiyo ɓe waɗa golle ɗen so ɓe waɗa alto golle ɗen kamɓe ɓe wawi déclenché de élection kay ɓe wayriti wadde élection ko 2022 ɓay yehi ha tawi leydi ndi no ndi yehiri noon weltoraki ɗi ɗum ɓe déclenché élection 2025 ɗo soit 3 ans après timmali ay 4 ans kono wonɗe waɗirde ɗiɗo fof ko fiyen immo noon hande kadi aren noon joni e exemple africain on ɗum ɗo e yewti Europe e yewti Amérique e yewti Asie e yewti Australie joni noon yahen Afrique goɗɗo ara ɗo joni inna hiɗa yewtude men fi ɗe leyɗe wonɗe ka jananiri ɗo fof alama yewtude fi Afrique yewti men fi Afrique justement hina ɗo jababuye meɗen on fi sengo Afrique on ɗo en yahay bange ɗiɗi en ƴetta e Afrique on taw général on fof e nder Afrique on kon ɗum woni taux de vote on sinnama eno votede nder Afrique kon ɗum woni ka tefuɗen kon ɗum woni tefore nden ko yaltinani en sengo Afrique on ɗo en jonno taw CEDEAO on ko ɓe inni en 2024-2025 le taux de participation aux élections en Afrique ont montré des tendances contrastées reflétant à la fois un engagement citoyen fort de certains pays et une désaffection croissante dans d'autres. Pour l'année 2026, par exemple, plusieurs scrutins majeurs sont attendus, notamment au Soudan du Sud, reporté à décembre 2026, taux de participation récente par pays. C'est un taux de participation qu'on nous connaît comme 8 autres. Et yewtuɓe inni wo e nder Afrique entre 2024 et 2025 ko ɗum woni ɗi duuɓi ɗiɗi sakkiti ɗin ɗo élection ji ɗi no toon nokkirigo ka yani tawata yimɓe ɓe notike moƴƴa no toon nokkirigo tawata yimɓe ɓe haajaka fewi koynete élection ɓe hoolaki ɓe ƴettande ɗo noon misal comme par hasard ko lagine woni ka ƴetta exemple ɓurɗo e towde on kaɓe inni ɗon ka donnéji maɓɓe ko ɗum ɗo andir ton ko donnéji tawɗi ko actualisé na wiwgol de ko donnéji neɓuɗi ko sakkiti yaltitude ɗo ko wonɗen yeytade on ɗo ɓe inni se yeeyi par pays le type de scrutin taux et participation et ni Guinée 2025 présidentielle on wadi 80,95% de chiffres officiels contestés et wadi entre parenthèses contestés be hikko e don hombe Malawi hebi 64% on Malawi on ko 2025 64% be wadi do chiffre ji bus Sénégal dum on Afrique du Sud Maroc fofu kono ko hano do retenude do on élection ɓurɗo e towude on en terme de chiffrage ko lagine woni ko jogi mo e nder Afrique on fewndo ɗo taw ko lagine ɓuri jogi to on si tawi e nder aduna on fop ko inna continent ɓurɗo e towude on wiya ko Australie e nder Afrique on élection ji sakkitaɗi waɗude ɗin ɗo taw ara en arali taw e cas sénégalais on ɓurɗo e towude actualisa o ɗo waɗa ɗon ɗo ko ɓeyni ko lagine 80,95% ɓe watti leyɗon on contesté
ɓurɗo wonde faible on ko élection législative ji waɗɗi ɗin Côte d'Ivoire 35,4%, ɗon kañum kadi ko ɓe inni provisoire. ɗum ɗo woni ko ɓe waɗi ka doneji ɗo. Ko ɗum waɗi si ɗe yaltinirde ɗi doneji ɗo fof, ko ɗum waɗi si ɗe yaltinande ɗum ɗo fof ko hollugol ngol senerde gollali hakkile ko ɓe waɗi ɗo. Joni noon iwen Afrique on c'est pas ça le plus important. Aren noon joni to zone CDA on, parce que lagine koye nder zone CDA on woni. On zone CDA on ɗo résumé mo wonɗen e wadde on ɗo taw fiyo jama on yiwmo ko wondema ka zone CDAO. En 2026, le taux de participation moyen aux élections dans la zone CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, reflète des dynamiques nationales contrastées. Yina nenge wi Afrique on ko contrasté ayay nokkeligo ka to wiya nokkeligo ka joli ton. Pays wo reflète des dynamiques nationales contrastées avec une moyenne continentale africaine estimée à 60,26%. E winanen Afrique on no ton nokkeligo ka tawata ko 35%, no ton nokkeligo ka ina 80% sabu taw lagine on. Sabu non lagine ka won der ton ko ƴawniti hande kadi moyen on o wonti hande kadi à 60,26%, tawno don il y a quelques années ko wonno do entre 50 et 55%. Yimɓe ara ɗo jon lando ina hande tola ko wonɗa mi waɗande ɗo ko adaduji tun haɗi ya e juste on. Ko ɗum wonɗe waɗirde o exercice ɗo fo ko fiye en ar non e historique ka lagine on gibi inna élection ɗum ɗo non mi yewtidu non e tawɓe kañum kadi waɗino kamɓe tigi ɓe tawanoma e machine de fraude électorale kamɓe tigi ɓayɓe yi o to mo kañum lagine wi waɗi ɗo kamɓe tigi ɓe ari ɓe kellani lagine ɓe ini lagine ko waɗi ɗo kon hari ha hande kamɓe hay ka nguyka maɓɓe hay ka tanginete no René Gomes gibi inna lagine no wadde no ngari nguyka hari ɓe heɓari sifa oɗo hari ha hande nguyka waɗiraka sifa ngaɗo. Comme exemple, par exemple, le taux de participation aux élections présidentielles a généralement aussi entre 75 et 85% au cours de 15 dernières années. Et nder ɗi duuɓi sappo e joyi sakkitiɗi wadde lagine ɗo ɗum ɗo noon ko données IA, c'est-à-dire ko intelligence artificielle ko ɗum waɗata ya won moɓidira kala ka tawata ino winda kala ka wiyata ino wi'a ɓe hawtindira ɓe adda ɓe jonnama ɓe na soñeron ko ɗum ɗo. Ka ɓeɗo yehi wuppi ɗo seɗi sennidiri ɗo ha ko ɓe inni wo e nder duuɓi sappo e joyi sakkitiɗi ɗin ɗo ko ɗiɗo woni halle le plus intéressant parce que ɓurɓe hande wonɓe yewde ɗo fi élection ko tawɓe ko 80 ko 2010 ɗo yimɓe ɓen fuɗɗi intéressade e ko innete élection ɓe wawno fuɗɗade gibi 90 gibi inna multipartisme fuɗɗike kono ɗen ƴettude fi wata juutu duuɓi sappo e joyi sakkitiɗi ɗin ɗo ɗi duuɓi sappo e joyi sakkitiɗi ɗo ɓe inni ko hakkunde capanɗe jeeɗiɗi e joyi e nder temedere on e capanɗe jeetati e joyi e nder temedere on. 2010 par exemple ka andituno ɗo yimɓe ɓen on tuma notorino no wonirno noon ɓe yiɗino alaji sellu e no yoniri noon yimɓe ɓen hino yiɗi Alpha Condé duuɓi capanɗe nayi o hino cippirde ɓeɗo ɗiɗo ɓayɓe yeehi cippiro ngo anduɗon ngon woɓɓe finuno e 4h du matin 5h du matin a yiyayno jongallejo no findina ɓe nguure muɗum inna imme yawon voto yon son voto yaale o ñamata ka galle hande ɗo ɗum ɗon miɗo andi ko moni e wolde ɗo kon yimɓe waɗi du'aji ka juulirde hay nodda ka juulirde inna yimɓe ɓe yoɓe nooto on tuma noon anditen Nicaragua hari waɗali sakko inna yimɓe Guinéen yalti nawnaje waɗali sakko inna yimɓe maayi Angola on tuma hari yaltiraka no yaltira ɗo ni yimɓe on tuma population laginon hino ɗuuɗu no ɓuri hande ɗo ɗum ɗo taw c'est une parenthèse mo jama on hani famugol population on tuma en terme de participation yawgol windito carte électeur yimɓe ɓen ko notino kon en 2008-2009 ha tawi déjà deuxième tour on carte alpha numérique ji waɗa innano ɓen padre ɓay pléni ke inni militant ɓe makko ɓe recensaki ɓe waɗi carte alpha numérique ɗi tawata photo ala e nder muɗum. Malgré ça, en 2010, taux de participation on ko 70%. Nyanda so nani moƴƴa kum parti ungoy ɗo 2010 opposant jo waɗɗo 40 ans ou 30 et quelques années ce qui est sur Alpha Condé Gibitan Conté Gibitan Sékou Touré oɗo no dartade oɗo no yaade élection présidentielle selludale mo tawata yimɓe yaltuno ha inna fureji ɗin wona yaltinede ka gaburuji adda ɓeɗo yehi voto yi vota gibi 6h du matin yimɓe no ka bureau de vote ji ha 23h yimɓe ɓen no ayni ɗum ɗo na 2015 de 2020 won e yewde 2010 to on tuma ko 70%. 2015
kainete don wobbe go joni aw découragé ke retirama parce que yimbe ben ka be perduno on tuma confiance en 2010 be inni si me yeyi men voto yaltata goddum e hawre wonno nden entre alaji sellu e kanko bawuri hiden andi yimbe ben boycottuno election 2015 jidin inna no wona woni women humpitike ko kanko alpha feƴƴata kanko kadi non o mobilise bourage jirnu wada ngingi fo on tuma résultat on ko 75%. Jentite moƴƴa ko mi woli ko mi fillito 2010 ko on élection ɗon innete jama ɓuri notade tawo on en terme de sincérité si yahama wakkilare ɓurde waɗde nden haren ittiɗo ko inna woɓɓe ittama sigiri woɓɓe ma biroji annilama nokkel kaari fo 70%. on ɗon innete élection ɓuraɗo innede on o votama e nder muɗum 2015 yimɓe ɓe retiri ɓe inni men hoolaki men alayade men vota sabu hawre nden entre kaari men yata no wona woni ro me yii oɗo o heɓay deuxiéme mandat makko bourage waɗaɗo on tuma gonflement waɗaɗo on tuma on ɓeɗo feƴƴali 75%. ɗum ɗo ko 2015 ɓe inni modi yomi wi ko 75% yimɓe ɓe wakkili 2020 mo anduɗon on ɗo o waɗi taux de participation makko e wi 70 75 ɓeɗo kañum kadi ko 75% fa yimɓe répéti ko waɗuno kon 2015 c'est à dire 2020 feƴƴaka ɗum ɗon ɗolle kadi non eɗen andi 2020 jama on immori ittere mone wiwgol ngol meɗen sakkade oɗo wata o feƴƴu nota gaɗa e ganin fo jonnuɗen consigne anduɗen non joni réseaux sociaux ji ɗi ngari menen men immi men wowlani jama on men inni imme note waɗiren ittere mone hara kaɓe wujji wo kaɓe wujji wawata yaltutude wondema guyka maɓɓe kanga wata feƴƴude jama on immi 4h du matin na dey 5h 6h si tawɗo 2010 ko 5h 6h 2020 yimɓe ɓen ko 4h du matin fuɗɗi inna e ngal wata goto dogu wata goto hullu wonne ka leydi moɗo wonen ɗon si warindirete ɗo wata goto dogu goɗɗo dogali kankan goɗɗo raɗaka sigiri goɗɗo raɗaka kankan goɗɗo randaka manjana goɗɗo raɗaka e nokku malgré tout ça 2020 élection jiɗin ko 75% ɗi feƴƴali ɗum wakkilare nden fof feƴƴali ɗum 2025 ɗo CNRD ara yeeto en wondema kamɓe ɓe wawi heɓude 85% de taux de participation eyino ko donnéji ɗin ko iyagoy woni ko yaltini ɗo namin tola woni inventude ɗo par ce que ɓe innay komi woni inventude komi woni ko fefindi ɗum ɗo namin fefindi miɗo yaltinande on donnéji ɗi yon onon tigi joni noon ɗum ɗo ko fewndo yaltete no yimɓe ranga ha tawata ko intercalel waɗete vota ha tawi woɓɓe goo ko torsoji waɗete fiyoɓe vote ɗum ɗo biɗo andi nokkeli gono ton vota no ha niɓɓi 2020 omi woni wolde fi muɗum o nga bourage no ton nokkeli go e yi vidéo ji ka tawata wota ha niɓɓi ɓe wi hon ɗon ɓe inni par ce que woɓɓe go wawano yide biroji muɗum ɗon woɓɓe go hendanoki wawano ɗum ɗo fof ko waɗirano ko fii yo tawɗin zone ji ɗi anduɗen ɗon yimɓe ɓen votay malgré ça ɓeɗo ɓe feƴƴal 75%. en fop e yii noon ñande 28 on ɗo délégué ɓe go eno wadde hari ataya ka yaasi nokkeli go e yii ko goto e kullum ɗiɗo fop e yiiɗi CNRD ara noon yeeto en ɗon kamɓe ka législative jeeɗo fof ɓe heeɓi 86%. ɗum ɗo fof honno mi faala on yeetade komi waɗi ɗi o exercice ɗo fop momi waɗi ɗum ɗo fop e yii hawjuɓe ɓen arayno ɗo joni inna modi yaw à l'essentiel yeeti men ko ɗum woni kañum on yalten ɗo simi waɗano ɗum ɗo fof wonɗon ka fulawa ka amen ka fulawari amen ma wonɗo nokkeli goo mo tawata haray yaaye ha ka hakkille muɗum o hoolo inna yimɓeɓe yaltanimo goy yimɓeɓe votanimo goy ko goonga andi no wona woniri wo ko ɓe wiɗon kon ko goonga fi wata ka hakkille maɗa ɗo wata ɗum ɗo wonu ton embere abbere ɗum ɗo wata wonu ko hakkille ma mi waɗiri ɗe golle ɗo fof ɗe golle ɗo jusqu'à 3h du matin miɗo jooɗi miɗo gollude ɗe équipe no jooɗimo kala no wadde recherche ɗum ɗo mi waɗu tun capture goɗɗo ara ɗo joni na yalando tu yaltay non on a vérifié ɗiɗo fof on a fait des vérifications majji ha 4h ha 3h woɓɓe no gollude ɗum ɗo ko ɗum waɗi si mi yeeti on ɓayi mi wetoro hande kono ɗum no wetoraninmi on a décidé argol jonna on donnéji ɗi tawata goto e maɓɓe yaltata contesta ɓe wawata onon chiffre 86 ɓe waɗi ralmo pour rien yiltite ndaron en fait komi falan wiwde
e nani Yero Balde ko yalti woli ɗo ko e samedi miɗo mari yewtere ɗo nde mi waɗanta en ka yewtugol fiide deftere makko kanko hande ɗo eɗen haaɗinde ɗo live o mi yetigan ko toɓɓere wotere on ɗe wadde miɗo foddude ɗum ɗon kañum kadi samedi si Allah jaɓi ɗen mari ɗo live mo yewteten fi nde deftere nde kanko Tibo Camara ɗumanni yewten non andi mi ɓarinde nani ke nde ñande deal won ɗon entre Yero Balde e CNRD si ɗon ardini kadi hakkille mi yewtiri on non mi yetino min opposition officielle on ko kanko on tumali hari ɗum ɗo élection ɗo waɗali goɗɗo no wawno arde inna Yero Balde ko yaltugol woni o wata wonde opposant officiel ɓe inna faya minimum o ko on ɗon so landike ɓe humpitinoɓen fof wonnoɓe wolde ɓen ka réseaux sociaux je ka médiaji ko wonno yude wo deuxiéme moɓe waɗi on mo yadayno e mum sinnama deuxiéme opposant jo makko on ɓurɓe ɓen si a landike journaliste ɓe ɓen fuit mo ɓe ɓurno heɓude on ko wondema Mamadi premier Makale deuxiéme woɓɓe inni kanko Mamadi premier faya minimum o deuxiéme ko ɗum ɗo ɓe wi ko seeɗaɓe wi premier on ko kanko deuxiéme on ko kañum o yahonno e Yero Balde nous étions les seuls ɗi résultat ji ɗi wonɗon e yiide ɗo miɗo joginoɗi depuis 2 mois ko ɓuri fanɗude ko depuis 2 mois ɗi résultat ji ɗi wonɗo yiide ɗo o taux de participation 86%. min naali on dey avec les candidats avec exactitude candidat ɓe ɓen kono wonowo premier on opposant jo makko ɗiɗo résultat ji ɗo jogi Yero Balde mi yaltali mi attaque mo ɗo pour rien e samedi noon mi hollay on kañum kadi étude enquête indépendante waɗaɗo ka holli deal mo kanko Yero Balde maridu noon e maggo on fof on nani discours makko on ala juutide yewtere noon mi weltaniki on fof mi jarni on yo ɓernde mo waalo no mi wiiri noon ɓen tawɓe haray ko hewtitagol e woni mi landike on ɗe lanɗe tati ɗo mi faala yon jaabode komi faala en fait yaltintinande e ɗe lanɗe tati ɗo mi jaaboyto on ɗum ka fuɗɗoyagol live meɗen on e asawe no wirɗen noon e asawe ko marɗen ko yewtoygol fi nden deftere foronji banana wonɗi nder ton ɗin e fi hon ɗum e konko woni nder ton kon taw ko ɗum woni gonga on e nder muɗum ko ɗum woni fenande e nder muɗum ko ɗum woni ko yewtoyten si fenande non ɗo ton ko ɗum woni ko yewtoyten e asawe on si Allah jaɓi yiltitoɗen noon e on deal mo tawata mi ɓarindinanike en ɗo mi andini en so yehi on voto e haysi ko mamdani taw ɗo on hankin o wondinama o woni premier maire julɗo ardiɗo New York gibi inna histoire New York on ko kanko ardiɗo taw ineteɗo ko julɗo o ɗo hankin hadi mo wondinede mi wisi ko o yeyade e Mamadi o wata feltoyde l'histoire nous a donné raison l'avenir nous a donné raison ko wiɗen ko yaltiri non don non mi fillo wonande tawɓe ɓen hino ampiyen cippirongon ko ɗo non go woni fuɗɗade mi salaki non an a hoolaki hande kadi tamawma yani a faalaka hande kadi a faala yaade goɗɗum go ko ɗum simi yewti fi naafigi on mi développanay en non ɓen naafigiɓe tawɓe ɓen si a yii han joni temmeɗen on e asewe a réalité yewta e moƴƴa fi naafigi o ndaray noon taw naafigi jaka no heewi hakkunde men haa feƴƴiti en wowlaygo inne naafigi naaro suma yondino en wowlay fi ɗum ha kono est ce que en ala ɗin jikkuji naafigi ara en anda ko homboni on naafigijo tigi tigi ka définition fi on ɗum Allah no yewti fi e naafigiɓe moƴƴa ka deftere fi on ɗum fi en tinto hoore meɗen ndaren anden noon si cippirongol ngo foolaka han joni ko on ɗum woni ɗin jikkuji naafigi ɗi wonde wadde ara en anda enen tigi e gibbi inna noon o résultat ɗo yalti ɓen naafigiɓe suuɗitinoɓe noon kadi ko ɓe yaltintinta noon hoore maɓɓe gibbi hankin ɗo ɓe fuɗɗike go yaltinde hoore maɓɓe malheureusement noon on ndaray tawon ko ɓe miijanoki few aroɓe nun commenta woɓɓe ɓen noon argument maɓɓe taw noon ɓe wiyay woni qu'il vont être réaliste ɓe wonata e opposagol tun kamɓe hande kadi ɗi duuɓi jeɗɗi wonɗi ade ɗo ils vont faire avec mi ala jonnude meeso on fo hara taw ɗum annaki live meɗen on samedi ça va être un live très intéressant si Allah jaɓi hande ɗo en jonni grande ligne ji lit meɗen on 2026 annon naafigijo atotoɗo arde o yaltina ɗo hoore ma ko an aro won inna aronki tianna maar alon à l'essentiel ma ɗo wallinen
ko an wonata on addotoɗo naafigiijo yaltininawo hoore maɗa ɗo ka cippiro aro won inna ɗo wallini cippiro ngo on woni on naafigiijo suuɗunoɗo bonki maɗa kin Allah no yaltinte kene. Remarquez dans votre entourage ndaron fil d'actualité muɗum on kaguleji suuɗunoɗi hoore muɗum ɗin tawnoɗi hino faminde no waddidu e meɗen cippiro ngo suuɗodunoɓe mawodi e CNRD alors que ɓe ara encouragé en woɓɓe e maɓɓe ɓe ara ɓe famina ke wonde may ɓe wondi e meɗen o yiyay ɓe yaltina e geece maɓɓe ɗe balɗe aroje ɗo. Jangen noon suratu munafiquna ka no yewtirano noon tigi ɓen tawoɓen si fokkitanoma cippiro ɓe inna ko enen yahe sin kono hoyri heɓike ko onon si heɓaki ko ɓen wonata ɗa jooɗo wi'a si ɓe tewtinomen si ɓe waɗno ko wino ɓe waroytanoke o yiyay noon tawon deftere Allah nde ñande wonde ɓurta e wonde actuel komo woni yaltintinide ɗum ɗo ko fiya wattu wilango on musidɗo on tawɗo nga sikki hande ɗo fo lanni Allah hawjanama Allah o hawjanama few yaltintin yeeso maɗa ngon fopiya anda wija ko a wonno kaari jaka ko ɗum ɗo somoduɗa e mum jaka ko o annuye ɗo marnoɗa hari ko habbinoɗa ko hayiya jaka yulti yaltintina non hoore maɗa si tawno no yawno yaltoyale ko an arayno inna ko enen non ko enen fo wonno waddo e cippiro on e samedi on ngallayi wonande on mo tawatare ngalaw no waɗa ɗum e deftere Allah nden on mo tawata no hoolino Allah ɓurta e noon kadi tabitude gomɗinal meɗen ngal e fawgol e Allah anda wondema kanko Allah o faljata tori kala woni ballo meɗen Allahumma amin hawride en sawab Allahumma amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh hakkil e gollete